Horasma hubat tahaganupan hitahaganupan na hinargani Tuhan ta sahabat pelita hidup ijape hita Marianan sonari totu arab uhurta tetap hita ibagas na horas jorgit ibagas panramotion ni Tuhan ta Yesus Kristus si holita kasih hita hatani Tuhan jana irenungkan hita ay pasal ambilan ta bani tanggal 1 Agustus 2021 ay na ibuat humbani Efesus bindu 4 ayat 1 da subani ayat 7. Efesus bindu 4 ayat 1 da subani ayat 7 nini sonon pasal hasadaon ni Korea i bagas tondoy apa holong ase au natarsakut halani Tuhan in hueleke lek mana siam parlahohon na siyama natalup domuho bani pandiloon nadobdas bani na siyam martorin yuhur botul ma marlamlam anjaha marlumbang niyuhur marsian juan mana siam ibagas uhur nahulong haporluhon na siyam manramot kon hasadawon ni tondoy marhite panrahut ni damay sada daging anja sada tondoy songon na siyam na tardilo ibagas sada pangarapan bani pandiloon ay sada Tuhan sada hapor sayaon sada pandidion sada na ibata ay mabapa ni haganup si gomgomi haganup si torusi haganup apa si iya ni haganup tapi bani ganup do hita ibere hidup ni uhur ay do muhubani ukuran ni pambere ni Kristus amin ay ma dasni Efesus ay ma salah sada humbani opat kota na terkenal apa na makmur bani panorang isurat kon surat ni Apostel Paulus subani Korea Efesus on Efesus ay masada pelabuhan na adong i bagian barat Asia Kecil surat hubani Korea Efesus isurat kon Paulus sangga ia ibagas hurungan atape penjara bani panorang ay Korea na adong i Efesus ipasingat Paulus ase tetap marsada ibagas Tuhan halani adong buay ajaran-ajaran na buay pakahohon Korea ay ambah ni ay dong dohoma kuil na cukup terkenal ijai ay namargoran kuil Dewa Artemis kita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus Paulus bani ayat sada i patandahon do dirini selaku halak na tarsakut halani Tuhan in ay bani ayat sada sedo nalaho pasi tong kondiri atau membahen sada pembelaan diri iya tapi ia sihol kataridahkon bahasa lang parhara nah urah bani halak na porsaya laho manggiri kon Yesus dongdo na i tadikon anjaha iparnalang bani goluon iya sedoho malaho masalah kon Tuhan atape manolsoli ahana ijaloni bani panorang ay ibotoh ni do bahasa lang hal na urah padomuhon humbani latar belakang nama ragam ay ibagas sada Korea halani dongdo si dia namar latar belakang Yahudi sonai homa si paju begu-begu halani airo ase pasingat si Paulus ase tetap marsada si dia ibagas Yesus Kristus Paulus mengelek do bani si dia ase marparlaho natalup ma si dia songon pandiloon na dobdas bani si dia anggoy bagas bahasa Indonesia ya tahun do supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ia lekon Paulus do ase si dia langbe makarosupon horja-horja na golap hinan na domay tadi konsidea
anja maningon paridah matongon guluh ni sidea marparlaho ibagas pandiloon ni sidea ay. Golo na sonaha do na imaksud kon Apostol Paulus marhideon ni teks ni ambilan on. Wido ita kasih hita ba di panaraon. Ay ma naparlobe. Golo na martoroh ni yuhur. Korea na hinarga ni Tuhan tayo bagas Yesus Kristus. Paulus mangharap kon ase Korea na dong Efesus tetap martoroh ni yuhur. Jadi dah kita bani ayat 2. Legan ni toruh niuhur ay ma gijang niuhur. Ibaga sada tupuan memang gatido sifat gijang niuhur timbul hu permukaan dini. Ay masikap na memandang halak na legan ay kecil dalam pandangan kita. Ipayetek kita do halak na legan jana hepes mangidah sidea halanilang salepel yahap kita baniguluh on. Paulus sihol pasingapkon Korea ai sonay homa hubanta bani panoroon bahasa halak Jahudi sonay homa non Jahudi atau pesipa begu sadado jana gabe sahara jaon nama pansing ma apa gabe hasoman sa rumah ni bata na ipauli ya atas di onjolan ni apostel apan nabi. Anja Jesus do nagabe batu parsuhini. Efesus 2 ayat 10 sia da subani 20. Haganupan ay halani hidup ni urni batado. Sedo humbani horja. Ase ulang adong na mamuji diri pasal ay demi. Efesus 2 ayat 8 da subani ayat sia. Ita haganupan ibagas toro niuhur dong do lam niuhur lumbang niuhur apa marsian juan ibagas uhur holong bani ayat tolo. Halak Jahudi nado mamanjalo Jesus nadong i Efesus lang be menganggap bahasa iluar ni halak Jahudi tapi halak nalang marsunat nado magami Korea ni Tuhan lang manjalo haluahon ase isunat lang besonay pangarusion ni sidea teni anggo sonay do to iboban sidea paradigman sidea tetulang boy be mardomo papan halak na lang marsunat teni boy magoranon marsinir-siniran mga sidea hape perbedaan na adong ibagas Korea ay lang nagabe batu partausuan ay bani sidea tapi marsian juan na sidea apa marsiarusan ase perbedaan ay gabe hal na memperindah hasadaon ibagas Kristus lang mamboban hita hu hasedaon lam niuhur apa lumbang niuhur ibagas nama nugu Korea na legan lah mangirikon Tuhan in halani lumbang niuhur atap pe sabar ay managabe salah sada kunci kesuksesan ni sada tupuan dene napaduahon ay makaporluhon manramot kon hasadaon ni tondoy. Ang koduma marlahoy bagas pandilon ay toto ihaporluhon hasadaon ni tondoy itong atong Koreain. Ase Paulus pasingat kon Korea ay tetap makaporluhon hasadaon na irahot hadamion. Ase langadong pangajaran nahon luar boyroh bagas Korea lau pasedahon hasadaon ay damay do naman rahot hasadaon maksud ni ijay ibagas patorsa-torsahon Korea ni Tuhan tetu rahahon ma kepentingan ni halak nalegan ase kepentingan ni sendiri halani Korea Efesus do magabe sada daging sada tondoy apa sada hopor sayawan ibagas Tuhan Yesus bani ayat 3 da sabani ayat 4 kata sada daging hata sada daging apa sada tondoy mararti doai anggo adong pagori ni Korea na marsitaronon tetu yahapkon hita ahana yahapkon ni sidea saling mampardiateihon saling mangurupi contoh ni anggo maborit matanganta tetu maborit mahoma ulutta anggo maborit pinggol ta tetu maborit mahoma age akulatan nalegan tene pakon nalegan lang adong humbani
sada pagori menganggap diri ni lebihan humbani nalegan. Ibagas sada pangarapan dohita aima Yesus Kristus in. Sada ho persayaw ni bagas Tuhan na mararti doai sada pandiluon apa sada pandidion. Sada do na ibatanay sombah kita aima bapa si gomgomi haganup. Si iya ni haganup apa si turo si haganup. Ayat 5 dasuan ni onom. Totu maningon hotdo dasar ni hapor sayaw ni Korea pasal ay dene. Ase ulang urah pertinggilan apa parbola-bolahan adong itong-tongah ni Korea. Tapi pasti nga do homa bahasa ganupan do Korea ini ibere idop ni uhur demu bani ukuran ni pambere ni Kristus to ni bani ayat 7. Maksud ni John lang tarpados hitaahan na adong bata ay dong homa bani halak na legan. Lang boy tarpados pikiran ni halak songan pikiran ta. Arta ni sidea songan bahat ni hartata. Keadaan latar belakang pakon nalegan ay punya story ni masing-masing do. Tapi hasipe sonin ma haragamon ay nasihol pataridah kon habayakon ni hidup liwur ni Tuhan ase Korea ay saling memperdiatayhon apa saling memperlengkapi. Ibaga sada akula ni Kristus. Sita ganupan Korea ni Tuhan marhitay teks ni ambilan on yarah kon dohita bani piga-piga perenungan ay mana parlobe hitaon ay ma Korea na Dr. Diloy bagas Kristus umbani hagolapan seng namin panean hita bani harazaw ni naibata halanihinan anak ni hagolapan dohita tapi dokdas injilitano si malungun orang lobi 110 tahun na salpu gabi parupe do hitabani haluahon in haganupan ay lang halani usahata habaya konta apa status hajungjungan ta itong-atongah ni dunia on atape jabatan din tapi halani idop ni uren ni Tuhan do aseboy ay joloan ta din Johannes 3:10 halani bagas na marhasa daon lang adong pembataon na patut pagijang kon uhur ni pasal ahape halani ay boy do paroh kon hagioron bani hasadaon ni Koreain napaduahon parayak hita maman ramot kon hasadaon ni bagas tondo ay do kekuatan bata na laho mangimbang ajaran-ajaran na pakahohon pagori ni Koreain anggo marsada do hitay bagas tondui totu ria-ria parbola-bolahan ay lang mungkin boy pasedahon hita napatuluhon ibagas na mamparayak hasadahon lang bedong istilah lang boy au anggo pajupa pakonsianu lang boy hanami ipasada seng lepelku iya ay papanalegan anggo do magabesara pagori ni Kristus iya mana gabe uluta anjahi tamana gabe akulani ase anggo adong namabori sada humbani Koreain tatu yahapon ganu Korea doay halani anggo pitah mata hasa naginoran akula tatu ijama posisi ni nahetni ijama posisi ni nahita pangkon nalegan anja Paulus makatahon bani sada Korin 12 ayat 22 ada sebanding 23 ipasingat do hita bahasa pagori natar hurang idahon apa na niniwur tao hurang harga ay do sangapon ibayan hita apalagi bani masa pandemi nuan halak na masombuh na marahahurangan ay do o na dampak lebihan bani situasi maksud ni lobi humbani halak na bayak ase anggo mangaraw sada humbani pagoriin mangaraw maagi haganop Korea ni Tuhan ase ulang adong humbataon na mambahen diri gabi sentral atape fokus ibagas hasadaon halani parroh kon hasadaon doay bani hasadaon ta gati hita mah istilah senang melihat orang susah melihat orang senang ay gabe
senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah dene. Napaupat kon anjahana parpudi. Selamat ma ubat tahaganuhupan, selamat mamparayak hasadaun ibagas tonduy. Amen.